14 February 2021. Satek ay bilay rumina. Nuksiba ka na ako. Ngahol lagi matago. Kusem giliteng kaya galoy na. May thong na mamonok na. Sa iyang mingsil mamangda. Pamlitan pa. Icha thoy. Icha thoy. Nang bo pis teng dribo. Tampagi mamana kauruk mani. Loy ri ma. Thorage. Nungtingi pung mari tarakpa doida tampha khusimgi leiteng yaudrba mausagi leitengna pukning huna fazarba lamang amada mathanta famduna wakhal amada tawre ningsingle matam amada thokiba thaudo kya mitmangda thokpagum dangan na aigi de ahanmane Oh, farese. Class ango. Nangsu. Ay susangage. Tampana. College ahan bakarakpada. Mangala. Tampagi samjaba matawdo ubada. Nungsiba pauke. College aduda tamliba. Mayuri kuding magna. Tampaga mangalga. Nungsinay haba loy na khangi. Kay hagi danga. Dase, nungshibra athibi. Nungshi. Kayam nungshi. Khangde dudi. Khangde di pare. Phone se thamage. As. Se. Adudi hairo. Khangde me. Pare. Thamage ko. Ko na tawrage. Kaigi. Mayam, wari sibu, laiba Valentine Day numit kyoina, special hoina thamjab wari ni. Mayam, numit chipau, punna ngai mineris. Happy Valentine Day, advance.